Kani gadega Pati CCTV. Kirang ba Shnong jong Shnong ki badan markhap bat kanong ba Shillong. Kata na du Shnong ki ba na kitanya apar Shillong seneng. Kilapan pau ya kajing Pyrshah ke bajor halor kajing turpon ketenat Meghalaya Urban Development Authority Muda. Daga ba peniar ya kejeli terikam jong ka syakini kitanya. Ban pensengau ya kani kajing Pyrshah jong ki skor jong ki bor sarkar henen kasngi ka arpsan tere ukala lengkon. Kirang ba Shnong katanya apar Shillong ki ba hapo kalama jong ka senjuk ki Nongsynshar Shnong apar Shillong kilawan ya kendo ikinong pathai kubor ha Shillong Press Club. Habakran hakinong pathai kubor kini Nongsynshar Shnong lengbau menteri sarkar bakhmi ya ketenat urban affairs ba roni viling do kila kentu ya sarkar ban hukum ya Muda ban sange no amador ya kani kajing turpo jongka bat ban penyar ya kejeli terikam jong Muda syakum bakar artli Shnong hakathanya apar Shillong. Kini Nongsynshar Shnong kle thoro baki patba Nongsynshar Shnong ki balai kendo jing na kani kajing terikam ki kendon jong Muda hakani kathany ki kentop ya ki ba nak Shnong lau sotun lomo ba nongse umlengka nong umlong lom pedeng sau mer san mer mau klot merkhan laj men sau bat ka Shnong nong pior kijing jong ki patba ki ba kini kirong ba kila kedau kedai halor kajing ptha jong Muda ban yo ya ka occupancy certificate ni ki duler ki ba don kam hakapor ba kinong Shnong ki kwa ring halayeng bat ka boarding electric kirong ba Shnong ki secretary Shnong bagi dukhat nong kitam Shnong ka ba bentuk nadu na laus Shnong lasotun lu ba nongse umlengka lom pedeng nong long saumer sanmer moklot nong pure markhan barkalat masal di kajingwan jungi hni kalong ba hadin ba kipat ba kiba sa sakini githai apar Shillong namar ba kajingi ki ha ka ba ki hap ni kendu ki jingi kum kajingringi kilai hakiyeng juki kajing hapan siu saka Muda kijing siu bahe halor gini jingi kipat ba kilawan bani kendu lingi kinong ilam Shnong nak kalian jungi ilam Shnong hadin ngila pelong nadu kini kisna pada bun sin ki jingelang ngila hapan peni kini jingi kipat ba tuan ut ni hapan peni ha kinong mikmat ki ba ni lajin nomor kumbang itep ba kini ki area jungi ki hap po jingpet jong ka KHDC nak kalian kat council lu habang ngilai kendu kiru kilai kren ba kilong ki kloy bale ki Jingtam jungi tendai nak dikteruk jungi nak kapor sakapor hakba menin ngakum wei dukhat beron po council nilayo banyakran marba pensingan beri siam dari council mana kalian junguru kilap pular menin ba lese tang kan dikatayo bunwan sing ni kongsi war tin ai daka kies Pyrshah ya Muda Kani gadega Pati CCTV.